Ukraine boina kalzela Russia chu ral thuam hlau om le man lo tura khovelina pom tur hlau om ral thuam manga puan nia Ukraine ram mun danga man tuma vauna aumek heba ka hian bucha a anchet na chu in suat mang tumna khopa rap thak ania wangin chuime kane Russian sipai ta chuan Ukraine khotsak lam an hoime ka tuntum chu in dona mel mang adang lam hle to tura chik mi te chuan an ngai khotlang ram hruai tu te zinga mai chana Putina mumha saber ni turin Austrian Chancellor Karl Nehammer chu Russia azina in dona chu atop mai don lo tia soi Putin anena anin biak na tangin remna le muanna a om chu tundin huna chuan ala beise yomlo Russia hian asipaite atnukir main Donbas bial buaina chu chin felatuma indona hian relam apan don lo ati Putin an rildan asoi chon le danin khotlang ramten Russia anrek na chu ana in Russia in atuar hlea mase Donbas bial chingfel lo chuan chua kantum lo ati ni hamar hian tun buaina hian remna azonga mase ahmalak na chuan a eng lamzonga han soi thei tur kala nei ri love Russia hian ki fan chua san hnuwa Ukraine khotsak lama na takache turin anin ruah mana indona hi Russia himna tan thilpoimo niin Putin chuan angaya khovel ramten tran lam nei sa in thu an kalpuya rintla kanom lo wangin chet zel lo chu ti theidang an nei lo tina soyene intelligence te chuan Russian sipai te chu Ukraine khotsak lama anin chek le meka tu na tanga reivak lova indona na sajok achua kang tian soiloka Ukrainian President Zelensky poin khotsak lama boruak asausan zela wangin mipui te chu tlan cheturin alo hriat tir to a mi sang tel chu an tlan chuak to bok khotsak lam indona chuan Russian sipai te chu an che thei viau to dona indona mel mangpo adang lam towang ti hi analyst te soidana ne achan chu kumsang ni le som pali atangin helaya hian Russian sipai te chu an lo che to thina antan mun ma mel riat sa ne kumsang ni le som pali khan Ukraine sarkar Russia lam on tu chu pai thla kania Russian mi le sa antrong mang tu tamna Donetsk le Luhansk chuan dulovin independence an puanga kumsari chung chu an buai zui to Russia chuan heng rambial ni te hi ram hranangin kumsang ni le som ni pahni February thla khan apoma Donbas biala hian Ukraine chuan mihring suat na akalpuya buaina rena tur Minsk agreement chu Ukraine hian azom du lo bok tiin sipai atir lut khania Ukraine chuan Donbas bial chu lakir len tum nina chal bokane Russian sipai tan an lo chet lat to na thin ani baka supply an thiar na kong chu a hnai to dona rel manga thiar zung thei ani to don ki fa chuan supply thiar na kong athuya rela han thiar na tur om lo nen an tal buaya Ukraine khotsak lama chuan kha har sat na kha an tok to don lo an bitum masaber tur nialang chu izum khua ania he khua hi Donbas biale Crimea in kalpo na tur kong sipaite in kalpo theina mun tur ania anin be tak huna an be masak ber tur nianga yane iziom ba ka hian Kharkiv khotsak lamte burluk chimlama te Russia le Ukraine chuan an sipaite an cheka indo turin anin puacha mek Ukraine po hian indona lian tham machon turin in puacha na an kalpuya khotlang ramin ral thuaman pek to te chu an machon le tur ngai toin atok zo an tilowa ral thuam tam jok man mo taka pele turin an ngena ne indona lamzir chiang tu London in khuar International Institute for Strategic Studies chuan sipayin chek dan hi an thli thlai uluk hlea tengle indona lir thayan man thin zatel chu anin chop to indona rap thak tak a om ngei don ninalang
sipayan chek hanen hian hebiala indo na lian thamber anla mungai lo chu athleng ngei do ne anti ni hemaran putin anena anin biak na athu soitenen po ainang hle Ukraine khotsak lama anchet na viltur hian putin achuan sipai hruai tu te aruat thar nia soyoma February thlatra anchet na khan ti swal tam tak kaneya chuta tang chuan inzirin tuntruma chuan anchete lo viau tura angai Kiev chevela anchet na khan sipai an hlo nuala chuwangin Russian sipai ril ru nual lai tak kaneya indona machon turle in puwa chanan hian thlatel an mamo leang masen chet ngal angai dona wangin sipai tho thang thavak lo an tam don chuti lain Ukrainian sipai tero an phur lai tak indo chan tur an nei that lai tak kaneya zuam sual an ol dewang zata anin khan lova Russia ngin ral thuam le mamo dang an nei thatok lo boka chu Ukraine chan that lo na lai berani anti analyst te chuan Kiev chevela an chet hlei theilo angkha an ton non lo na tur chuan ruatui tlak ma in an mission chu an zo fel man angai don nin an ngai Kifa khan ramom dan le Ukraine sipai te beile dana wangin Russian teng te chu an che hlei theilova kongsi ra te an ding deuh mai hlom ani kha Ukraine khochak lama hian ruat tuiatlak chuan teng le indona lir theitan chet ahar sa hle towa Kiev chevelang bok khan anin no khom le nguk theina rem chang awma kongom dan chu Kiev in achezoka Russian sipai te hi anche ni chuan ahma theyang bera nena changturin nataka anche tarin om tinan soyani Russian sipai te chet nat na Mariupola Ukraine chin chia danin mi sing khat chuang an thi towa he khopuya hian Russia chuan ral thuam hlawom le man phal lo chemical lam chu ahmang niin Ukraine sipai pol pakhat naji chin chiana lamang ngat tu Azov regiment chuan an soya an battalion chu chemical engemo manga be an nia anlu hain thok na lama harsat nan tok ninan soya Russia hian tur hlau om chu he khopuya hian thotran ni khan an drone mangin an thak ninan soi Ukrainian MP le National Guard te point hetiang hian an soi ve boka adikrengem ti chu fin fia alanilo Azov battalion te soi ma hian UK Defense Ministry chuan Russia in Mariupol hian an mani ep2 te da thatnan phosphorus asiam puak thei thil an man theina rem changa om tina lo soi towa hetiang boruak an rik le ta ka chuan UK chuan hemi chungchang hi a chui chian tur thu a soi ngal bok ral thuam hlau om tur lam chi man chungchanga hian in puna a om deuh reng Russia chuan Ukraine le US in heng ral thuam cherna mun hi an bun nina lo soi towa tuna Ukraine in Russia in mang tina soi vele tabok Ukraine khochak lama Russia thlop tu sipai general chuan Ukraine sipai te beinan heng ral thuam te hi Russia chuan ron supply se kan lo mangange ateya Ukrainian President Zelensky chuan he in vauna hi an ngai thu tak thule Russia chu ral thuam man phal lo ne na che thei din muna anding reng nia riat thu asoi ve bokane Russian sipai ten Kiev chevel an chua sana khodai femami bucha a anchet na chuan khovela thronga in suat mangtumin poisoi lo po clear lovin in thana an kalpui tiapu ania in dona poi khoina chungchanga chui me kan ne friend satrangin a chui tu te an lu to puak thei thil puadan kai noya mithiam te nin forensic lama fin fiana te an la khom don bucha hi ki fatranga kilometer som ni panga vela hla a om ania in dona achua ma khan mi sing thum le sang ruk vel an chenga an kho a in dona mei khu te are me chuan kholaya mi za thum vel ruang chu boy som tu nei lovin alo let reng maya a then chu an kut
phura nia an taksa kang nu ma te an lua silai mulu na omtenen arongin arap thla khop mai heng ruang te hi satellite thala ka tangpoin alang theya journalist ten antlo chuan ka renge moza chu pona hian anlo omto turanga yene biakin hung chunga mi enge mozat an phum khom na thlan pon lang taka laite no pangom na ruang panga an kut hnung khira la omte anoma he in hi dam chuak te chuan in ti du da na munatan Russian sipai te chuan an mang ninan soi dam chuak te hian an tor na hi an soi chuak clear to a Russian sipai te chuan no pangpo an zuwa chuang lo ninan chala nu pakhat phei chuan afapa chu kholaya an ka hlum saka arwang chu kalsan lovin hunenge mochen aom puya vuitu le phum tu tur anom silo arwala kathilo kha kawan duayani ati hial bucha thil thleng hian khovel demahloa indopui pahni na laya thil thleng nen khai khin a hlo hle bucha hian German le Soviet sipai te anloin machon tor thina German sipai te chuan civil mi te anlo ka phlum chiam to boka kumsomriat nuwa chutianga anchet na chu aron thleng non le ta nia chalani damchuak te hian Russian sipai te chu in tina anluta thu anjot fein an in an rok saka an silai lian mangin in thren khat an kap chia a mi pathren khat chu khomin an thatta ni te nan soi hei hi mi hring dik na chanvo bo chiat na lian tak kania wangin iwena po soi chua ania Russia chuan hetiang poi khoina hi an nei lo nia soin Ukraine thu vor dara an chua mase journalist chuan athleng nge ye anti thung Russian media ro chuan hemi chungchang hi mu turom lo Russia hi an punang hian acheni ngat chuan indona poi khoya puin an chung thu rel theni dona fin fiana an la khom mek kanti to kha International Criminal Court chuan achui mek bok mi hring suat na nga Ukraine lamin an soiro UN hril fiana ne na khai khinin chutiang chu ani lo niin mithiam te chuan an soya Russian sipai te rong takan chet na chungchanga hian US President chuan Russian President Vladimir Putin chu indona poi khoi tu anga alo pu to nge bokane